ngasi video asi bank nifty chart nei na bagi video ni date 19 ni market ta kari taw gi hamata date 19 ni market ta gap up opening am tawre opening tawra matunda hoji kai dawi hamata round figure amagi area da koina bank nifty da kai guma trade taw ta de or nifty da trade taw matamda round figure am hek yor ko matamda point chaman ta chani gi difference round figure amagi hek area yor ko matamda ku yam kan section ga damne mathak ta kar ko matamda round figure am hek thingna ta de haibe area da compulsory adum pallaga leira damne carding adugi matu in price action gi matu in koina trade changbe adugi makala kumdare en khala kumdara ko matamda kai dawni point cham chani hek kumdara pa koina risky factor do yenga matunda 1:2 natra to 1:3 gi risk phango matamda round figure am hek la ko matamda high rebe area do koina ya ngi section ne yenga damne ya gyan dai ko mathak ta kagre mathak ta kagi matamda round figure am le am taragadi magi risk and reward to phadana chumba taragadi round figure gi area do section ne yenga ni adigi makhada amuk kumla en khala si kumla ko matamda round figure am mu tingna tari high round figure gi area do section ne yenga ne ko yengani akhoj de insert kenda nama form tawre insert kenda nama form tawre insert kenda de break out sakti matam kare matung degi sigi areas da yam to ina touch taw manam na si day 20 gi market da kai dawni hamatam sigi range se lan thu ki bo ko ina buy tawre dawne buy have ko se sigi range se cross tawra kanda ne buy gi area chi ga dawne aduga hojikti market se downfall oribni na kumdara kunina market se sigi area se ma support oina taw ko yai sigi area sidagi kage basu yai ko aduga sigi area sigi haiba ongi area 30800 39200 sigi area sing si yo ko madam da price action do kari ora ke haiba yenga matungda trade changa da ne